Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura 63. Okusingula kwa Kristo habwe wenka. Oriya Noha owaletwa Edomu owaruga Bozira ajwire emyenda etukuziibwe, ojwire eby'ekitiinisa kandi orikugyendesa amaani mingi. Ninye orikuranga okwishikirira oine amaani kujuna. Ahabw'enki emyenda yawe neetukura, ebijwaro byawe bikashusha eby'orikunyukira omu nyukiro rya viinyo. Nyukiira omu inyukiro nyenka omu bantu b'omu mahanga tariho n'omwe owumbiire nyine, n'abari batangwirwe kubi, n'abari baterera nyine ekiniga. Eshagama yaabo yatarakira ebijwaro byangye, emyenda yangye yagiibwaho amabara. Ahabw'okuba kunaabiire maririire kutaho izooba ry'okuhoreraho enzigu, omwaka gwangye gw'okucungura gwahika. Namagamaga nareeba hatariho ow'okumpa emikono, natangaara kureeba hatariho ow'okumpwera. Nahabw'ekyo omukono gwangye gwandeetera obusinguzi n'ekiniga kyangye kyangumya. Naribaterera amahanga ngwirwe kubi, nagasinza n'ekiniga kyangye, eshagama yaabo nagishesha ahansi. Eby'embabazi za Mukama ezi yagiriire Abisirayiri ndyagamba aha by'embabazi ebi Mukama yakozire n'aha by'okumuhimbisa nk'ebi yatwire byona oku biri, n'ebirungi bingi ebi yahiire enju ya Isirayiri n'okusaasira kw'okuri n'embabazi ze nyingi oku ziri. Ahabw'okuba akagira ati, buzimazima aba n'abantu bangye, abaana abatarikukoresa bugobya, atyo yaaba omujuni waabo. Omu kubonabonesibwa kwabo koona nawe akabonabonesibwa. Kandi malayika wa Ruhanga wenka yabajuna ahabw'okukunda kwe n'okubagirira esaasi akabajuna, yabakiriza yabaheeka omu biro byira byona. Konka bakaguma bagwisa kuba omwoyo w'orikwera, nahabw'ekyo yahinduka omuzigu waabo kandi we wenka yabeerwanisiza. Bwanyuma abantu be biijuka ebiro byayira, biijukana Musa omugaragwa we nibagira bati, owaabihire omu nyanja n'abariisa b'entaama ze arahi? Owabatiire omwoyo w'orikwera hagati arahi? Owaagyendisa omukono gwe gw'ekitiinisa aha mukono gwa buryo gwa Musa, akataanisa amaizi omu maisho gaabo, ngu ayetungire izina eritahwaho, akabarabya hagati y'amaizi mingi, bataateera ensibo nk'embaraasi erikuraba omu ihamba. Nk'ente zirikushuuma omu ruhita, nikwo omwoyo wa Mukama yabahiire obuhuumure. Okwo nikwo yayebembiire abantu baawe, ngu oyetungire izina ry'ekitiinisa. Okushaba Mukama okugaruka kuzigirira abaana be ab'ebiro ebi. Naga amaisho ahansi noyema omu iguru, oreeba ori omu butaaha bwawe oburikwera kandi obw'ekitiinisa. Obweziriki bwawe n'eby'amaani ebi waakozire birahi? Okwetenga kw'omu mutima gwawe n'embabazi zawe mbiimirwe. Manya niiwe tatiitwe n'obu Aburahamu araba atarikutumanya, Isirayiri atwogire. Iwe Mukama niiwe tatiitwe, omucunguzi witu okurugiira ryona niry'izina ryawe. Ai Mukama, ahabw'enki nootuhabya emihanda yawe okatugangaza emitima tutakutiine? Garuka ahabw'abiiru bawe nizo nganda z'obuhunguzi bwawe. Abantu bawe abarikwera bakamara omwanya mukye biine omwanya gwawe gurikwera, mbwenu abazigu biitu baguribatiriire. Twaba nk'abootakategyekahoga kandi nk'abatakeetererwaga izina ryawe.